jotonon khulumkan channel o kai tomon norok an channel no takpan subscribe khalaya khulumkai subscribe khalai ready ang ketar job advertisement te online information related videos sanam nga faidi tini kaisa ketal notification ailenai omo rijaka argotech modern rice mill llp ni bukakte kai noro video no paithak jorate nai tongdi kam ka semana bagai nga faidi official notification ailene o official notification bo post ni bagai rijaka gangka omo official notification omo rijaka a modern technology oro vacancy kabangma talangjaknai food processing industrial group o abo tongo dharmanagar north tripura o industrial gangkai naiti oro kabangma post tongo kabangma vacancy position tiklaijaka o jaga o serial number name of the post minimum qualification number of post tei remark tongo o jaga o kaisa gangkai head accountant name of the post angka head accountant o head accountant ni bagai angka minimum qualification angka jaga o sajaka bcom pajak na nangnai tai income tax matter gst pf esi rogo minimum 3 years experience tongna nangnai oro kaisa no post tongo cholarong ni bagai simio jaga o oro buri rok apply khlai manglak angka haika no ta kisa tongo junior accountant o junior accountant no angka je bcom pass khlaijak te knowledge tongna nangnai computer accounts to o jaga o kaini tlangjaknai post tongo te oro cholaburui no apply khlai mano angkai ta kisa tongo marketing and sales oro mba khlaijakna nangnai marketing o tai kaini post tongo jaga o cholaburui no apply khlai mano jaga o office assistant tongo omokai graduate pass angjak tai computer rungna nangnai saka jaga o oro kaini post oro buri simise tai maintenance engineer electrical obka diploma in electrical engineering khlaijak tongkai apply khlai mano kaisa post obo cholarong ni bagai teksa tongo fitter welder obokai ITI pass out tongai 2 years experience tongna nangnai relevant field o oro kaini post tongo fitter welder khoroksa oro cholarok mang teksa tongo generator operator and maintenance omo bo ITI pass ngai 2 years experience tongna nangnai relevant field o obo kaisa post no tongo jaga o cholarok ni bagai gangkai nai do jaga o ITI pass 2 years experience relevant field tomong no fitter ro angkai fitter ro 2 years experience tongna nangnai welder ro angkai welder ni 2 years experience tongna nangnai tai generator operator maintenance bo oro bo sajaka ITI pass khlaiye generator operator tai maintenance o 2 years ni experience tongna nangnai oro khoroksa cholarok ni tlangjaknai cholarok no simi go jaga o sajaka je candidate interested tongnai borok ni resume through email tei oro email rijak tongo by 19 tarik ni bisingo norok ni resume documents 19 tarik ni bisingo borok ni mail o send khlaimani yagulo norok shortlisted candidate tiklajaknai aro ni bisingo gangka no hinjaknai interview ni bagai o jaga o preference rijaknai je local candidate rokno preference kabang kokhai rijaknai oro saka gai tomong no norok interested tongkang kai norok ni qualification by mili tongkang kai norok ni experience rok tongi tongkang kai norok apply khlaina musungkai te apply khlaina di tomong no norok apply khlaina musungkai obo dharmanagar north tripura ni bukhakti rijaka industrial group gangkai norok ani channel no tabukhan subscribe khlaiya khungkangkai subscribe khlai ready ang oma haino ketal job advertisement tai online information related videos sanamo gangkai tinin bagai amsonong sitong jotono no hambai